Ehururu yo kusya district yibanda ha map ya Uganda omukuhinga omwani neyendegezibwa mukuru w'entebe ya katano kandi ogwa katandikaho kibiina ky'abeterine ekirukumanywa nk'Ibanda Coffee Cooperative Union. Dukuhereza abahingi abari mu cooperative societies nambwe naha hariho ya Rwamabare hariho ya Bisheshe hariho na neya Mutachirwa so ziryaha baza kutwara omwani na cooperative societies zo mu magomborera kugona niza kutwara amakenku 35 nigo garukuhinga omwani kandi tane ziri kurenga 500 zo mwana ogusire nizo ziri kurugwa mu kicwekeki ahabo kuba omwaka gw'2025 ebihandiko nibiyereka ngu Uganda yakasoroza omwani gukwingana 7.7 million of 60 kg bags ko kuza kuteza zukuhereza nka 420 million kg z'omwani hatito muri Ibanda twinoho nka miliyoni 10 na hamwani oguguna agamba so miliyoni 10 aha miliyoni 20 noreba ngo tukira hari munonga okutongoza okugaba omwana oku kutandikira ha office ya district kandi ekika kya cuttings nigwe gugabirwe tugira ngo eka y'omwana ebyo muri Ibanda bene twereza miliyoni 16 twine target kugira ngo buri kiti kibase kutereza kirisha ubwo mwaka kandi already indicators zona zabire realized tuza kuchibona expecting ekina cyo mwana kuba kirifuti 2 aha umumbazu na nibiri kushuma mu itaka then ukitagwire mebafu emwe yamasha then ukireke aha kutungura omwani basimire ministry y'obyobuhingi ebakwatireho ne omwani okweraje okwereza amasaro mwingi kandi umuguzo omwani ekikuru munonga ha mwani tikira kuratira quality and quantity uburungi hamwe na ubwingi hamwe na n'uburungi bw'omwani mwana ogu batakufisa busha batakutahansi yebitugukoma barebeke ngo bagubyara kandi ngo kubarakira emiti eri kwingana emitwaro 5 niyo gabirwa abahingi omukubahwera gashakwa Timothy Mushabe.